subscribe siya! Kung subscribe, pitus koeng! Kunaon sia Irpan? Poek bang! Poek! Atuh kumaha teu poek pan? Kacamata sia hideung. Tah kacamata aing tah putih tah, kajeuleu. Hamam po! Eta cang kan? Dibuka mah? Daheunya! Cenah kemana ieu nanda kemana? Kabur! Dah menjauh dari muka bumi ini. Cenah jasa sia Irpan. Sama! Anak maburan! Bye-bye! Kemana sia? Bapak tanyalah! Baca! Wah, wasna pundung budak ya. Eta sih buka mana galak biasa. Ih, bina-bina teh indung nu kitu. Ampun, aing mah boga indung nu kitu. Ngocah ah. Gua tuh udah ngilang lagi bae. Mana duit gua kemarin kagak dikembaliin, suruh beli bakso malah beli cilok. Awas gua mana ketemu nih anak nih. Gua hajar bener-bener deh. Awas. Bener. Anak gua kemana? Mana anak gua? Gak tahu. Anak gua di mana? Ih, saya lagi lewat juga. Lu ngaku nggak? Ngaku lu. Ngaku lu. Gimana anak gua main Gak tahu. Wah, cengeng banget lu. Awas lu ya. Gak tahu saya mah. Awas lu. Gak dong. Intinya hoki. Teh, ini nggak nate? Nah jasa! Udah be ambilin. Kata emak mah nggak bakal salah. Udah be ngalah yang banyak. Hei, curut, habis. Pernah naon sia? Pernaon bae lah mang, setra aing lah. Ribet banget. Sia curut. Tanya kuno kolotan ngambek bae. Kurakat sia. Nah, maafin teteh aku ya mang. Ngapain sih minta maaf orang kayak gitu? Kejelas nih. Kan kamu kenanya, aing ganteng pakai kacamatanya. Dih, so mantep banget lu. Enggak kok mang, nggak ngomong apa-apa. Oh, tapi tuh bebek sia tuh. Apa gitu-gitu poin tuh. Kabur meureun. Tebetakeun nya meureun di dunia ieu. Lumpang kemana gua tadi pas samprok jeung aing. Kabur kemana sih mang? Emang ada masalah apa maknya? Teu nyaho. Pas nama nyana kemari masalah tah. Soalnya pan nyaho meureun. Indung nasi Irfan mah. Galak kesa kan? Gua nanya geus ieu Irfan ya. Geus sembung hidup di dunia ya. Teu pusing bunuh diri bae ku sia kali sampeurkeun. Pusing bunuh diri. Karunya sampeurkeun nyawak leutik kitu nya mah. Makanya nyahoan lamun leungit diruyuk ge. Gara-gara itu. Kak, kita sama Ipan yuk kak. Jeung naon si Ipan? Is, awak boncel gitu. Hei curut, laki itu atuh. Itu gedenya jelema. Ih, nyana ge yang hirup. Gara-gara itu sampeurkeun. Ulah sok jadi songong bae. Keur puasa kieu mah. Gara-gara itu apa bujuk teh teh eta? Nu jutek kitu tah. Simpang heula tuh. Nyokot motor, banyak kempes. Udah sana pergi jauh-jauh dari dunia. Kahayu kak sama Ipan. Kan gitu-gitu juga dia bager kak ke kita. Ih, ini kan kita disuruh nyari ini Cherry buat ngolok ntar malam pas buka. Kenapa nyamperin Ipan gak jelas. Ay kakak mah gitu jasa. Selalu lah peduli boncel kos gitu mah. Ih masih banyak tuh cowok-cowok ganteng tuh, liatin cowok ganteng-ganteng masih banyak yang suka sama lu, yang demen sama lu. Udah nggak usah merhatiin si boncel-boncel itu, biarin dia mah mati juga, masuk sumur juga biarin. Ika nggak boleh gitu tuh kak. Udahlah kalau kak nggak mau mah bibi aja. Hei, apaan kak? Ih ya udahlah, kakak temenin daripada nanti mama marah-marah ntar pas lu nggak ada. Udah yuk. Yuk. Mau kemana emang? Dari Ipan lah kak. Woi, kita bisa baca ta? Kamu Baca ta, baca. Buta sia. kan konyol. Oh, Bok, cinta. Ini hati jasa aing. Mending harga dirinya jasa aing. Ini hati aing.
Berjalan bener mah dicari kanan. Kunaon mang? Cirik di kebun. Isin kahui. Pancicing bae si mang. Ditanya anak. Cicing setong. Aing perih. Perih biasa. Mereka hulu angan. Cak mamang emang Ipan bakal sedih. Jamual. Cirik bae si ini. Mang segede ge. Dasar mamang baper. Aing mah geus malah ngubar pan aing mah hati aing geus hancurnya. Mamang baper. Ih, saya tak juri jasa. Woi, kemana sih, woi? Dasar mamang jere. Kenapa urang? Mamang jere. Mamang jere. Mamang jere itu ketipu. Pan, Mam sih? saya ditanyakan Mas Sia kamari, aing meni diuploadan. Bodo amat inget peduli. Saya sebalik can kamari. Can, ngambung balik. Oh tuh, bisa mau balik mah, aing bae nu balik lah. Bahaya. Jelas. Calo benga. Kemana si Irfan? Pan siapa bikin galak bae nama Pan? Kunaon sih? Pokoknya tuturun bae koeng kemana bae kita. Soalnya aing boga amanat ya di mana yo. Kenapa itu budak? Hirup kiat-kiatan. Boga makuk jodar teng. Aing jadi perusahaan. Kenapa sih budak? Dijualkan sorangan doang. Enggak di kueng, campurin kueng. Kunaon sih Irfan? Dijualkan di kebon. Cicing sia. Yang kena dewe. Sia kunaon sih galakin nama Pan? Kunaon sih ya? Iban kira carousel. Cicing. Pan ini mah keur bulan puasa Pan. Ulah emosi bae. Tobat. Kudu lupakan amal bulan puasa mah. Ulah ngaplok ka mamang. Mamang jadi sasaran. Atau mamang ini pen carousel. Pan. Aing menang amanah ti Mas Sia, aing tanyaran sia. Pokoknya sih ulah marah-marah bae nama. Ya. Ayo bang, ayo. Hujan tuh, balik ayo. Ayo. Pan, berburu hujan Pan. Pan, hujan gini Pan. Pan. Hujan Pan. Pan, hujan Pan. Kumai orang balik nak. Bisa tuh orang minum di dia. Balik nak. Pan. Sia kamari pamit ka aing. Terus aing kapanggil bebeb sia. Bebeb sia katimun teh jeung sia. Jeung tetehna. Banget lah mang. Kita dulu ya. Tapi ngomong-ngomong, tadi apa kabarnya? Tadi cenah teu peduli. Atuh Pebi bikin gelis bae Pan. Jurage beureum. Kuas cabe rawit. Kan eta tetehna galak jasa. Jadi menyana nun ditahula-ulah terus Pebi mah dak nyamperkeun ka sia bae cenah ge. Emang sia bener teu ketibu Pan? Dekat timah, hatiku mah dekat timah, tipen masa poe
Kuburan. Karena siapa di kuburan? Yara. Ngakanan bangke, ngakanan teh ucing kayak penting ang dirup. Hehe, itu jasa si Irfan. Terus ke masih marah di bae ka Irfan. Kain dicarikan di bae, biak di bae bersih. Diomelan terus. Dan kapanggih siapa? Bodoh amat. Diselain geus, Bodoh amat.